Hello muntina namite hazo se lim na kahin nei kinun chule tuni khu lamun nisim sob ni lako sang ni le sob dilanga din jong thuso chum ho phun to na anei ki taw hiti chi sa July nisim som lage jana kun milong kiloi khom na foothill naga coordination committee ki ti hon mi pilam la na lamka tu kangui lampia milong ho chen na gam sung ho lampi anatin pan naw ni khu tu ni pumin ni khu somani ahung hingtan he jong le apha danga za chum hon ki phin na an nei to banglovin ni khu hi za achi ta wangin government langa kun imacha lampi khana le a ki phin naw to ki marin don bun le sei khom ding thu imacha mu theile he ding anum nai pun government in apex body khat ki loi khom na hi lo ja boi pi kham asa alhom chula sei the hi poi FNCC hon banan bol lo naw asai na wachun gagam sungo zot pa lampi ki minsa na agam nei ho anaki dong masapun chule SO ho kem gagam sungo wa ki koile gam kai sunga pa chale ki lo walha na poiti ho deilo na ja anaki bola hin hila government in tunisan banja hasan azat sum anom wangin thipchanin na lai tin alung thei lo naw jong ana phong don ole buina ka sim du hamtin government gi na jong ana bolun deim lo thil aso khale government in mo ke puding a hi FNCC on Kangpo P district ka makhan ulkasa roda tongjei maril dolang jiru tupul tu noni road tupul noni junction le noni district longsai khopum road ho lampi anatinova achi le wa le zosi a khamwa kuki ho zawem tia check kisen ana bolwa hi chule heji ki phinna achil ha pilo naw hi milo hogam sungle mi te chon lekhan hu bi na ding ngai tu na hin hito kilhon chun milong kiloi khon ma chum hon jong na sata in to sot na piu song de government langa kun lampi khana to ke se ya thu phun khat jong anum lo na chunga phamo asa naw FNCC kiloi khom na secretary bi robin kabui chun thuso mi ho hi nga thu phun anei na achun ana phong doi na hi alangkhan in social media kun thuso chum ki mo ho chun lampi hongwa ding hi tai tin jong a ke seizin ipi hi jong le thu chin na nga phon hi tin a ki chi na khatom to ka koi ma chi le wale bol loading in jong tip na ikini zuna hi tu masangu na sata azu zia hinglip gam kai adea tipai muk ru lampi muntam ta mun chimin asu sin ho tu chen garil heima theilowa umchu gyal khona nei pumin janin 57 Henglep MLA le jamang ho ki panla nein DC Churachandpur Darun Kumar SP Churachandpur Prabhakar Pandi SDO Henglep TH Maumin Thangang Tele Henglep Subdivision Chief Association Lamkai ho zawna mi poimo min amun ta wa thana aganeo vinahi officer team hon Churachandpur to tipai mugroda di khojim chen aphau win khochum chuma gan theina tu ho ki mupin hasan asul hapna dinga poimo ho asei khomu vinahi MLA pulam kaina officer team ho lampi sim na mopu BIPL company project manager le officer dangdang jong meeting anei piuwin tipai mungro lampi munchimin asu sen zosi hapta khat sunga asim chai dewin seila na anei vinahi chule tu masang gozuzia thilsi tamta analhunna tuile area ul phaisat bungkot lanjang le tuile phai ho jong ground assessment abolo vinahi mabana itabong panpina thei ding hamti ahin ve sui diwahi tu chung khosi jia boina in athun khum ho ne ding an chang jani chanin Henglep MLA pan lanen bek jathum ahom do tawin maban sot lowa bek zakhat a hop ki diwahi tu chung boina in ato khana zosi koima don selwa ki koi loading district administration le SDO to pangkhoma apoimo iza kai boi pi hijing ding a hidan Henglep MLA le jamang ho ki min asejina hi janima ma chun Henglep MLA puin BIPL project manager Ranjit Senior Engineer Saugata Dutta Supervisor Subhojito BIPL staff dangdang ho to review meeting an neuwin lamlin munchimin asu boy ho agang thei pena su thinga omna ding thu an sei khomo vinahi BIPL injong hijiti paimuk roda munchim ho hi hapta khat sunga su thing ding a hi tin andon buru vinahi munchim na muna ki pati paimuk khochan ge ban nei cha asu thing diwa to gunu mahi to thonin nisin lamlin su thing na anei jamjing vinahi gamkai sunga ki zot man na ade agari hun theilo namun atam sin Henglep MLA pulet jamang ho kibin gamkai sunga mi pi ho ne dingin phase 1 achun
an chang bek za khada homin janijun bek zani an hom do kirin maban sol lo sunga an chang bek za kha an hop be ki dinga hi apha cha MLA puin gamgai mi pi hodinga thilpha tam ta hin bol na chunga gamkai mi pi hoin ki pa tu aphongo wina hi chule tu pera gari mangcha thilla lo polu thelo na gamkai sunga khochum chum ho ajong phat lem chang ma sapena el lift ti chu helicopter mangcha chunga kuna nele cha thalu dinga to gun umahi tu MLA puwa kun hera hi jani ni khwa pula jama ho ki MLA 57 Henglep ST Assembly Constituency le Darun Kumar SDC Sisipul Prakar Pandi SP Sisipul Saiminthang Linthang ADC Sisipul Mangminthang SDO Henglep ho Sisi Makaina District Administration Teamin Tipai Mugrut Dunga Munchimzia Nele cha langa hasa na thu hop panpina dinga anchang ahin buwa thingkeu gamsung di khojim gamgi lamlin aha siddi se namun change ahin daluwa amit tawa ahung vat naw chunga akinung le langovin chengpi bazar damunpi area lamps limited office muna vailhun nafa anman khompiu vinahi hicha hin pu honil chief of monpi in chongkhozo area chief association minin ki pathu senale nampun silpina VPC chongkhozo block president TH munal to anailhoni hi gamkai mi pi ten hitabanga hasan atu naw chunga amunta ga vila panpina ga pile izakaya na boy pijing Henglep subdivision chief association lamkai hole VPC chongkhozo block lamkai ho panla na chunga jong gamsung mi pi ten ki pathu aphongu vinahi Manipur Police Assam Rifle Army le Central Armed Police Forces CAPF hon Monday ni chun Churachandpur Phalzor Kangpo Pi Jandile Tenopal District sung munchum suma Operation Nabol Nawa meter zakhat le som ngalanga le galman cha dang dang phe manamodo vinahi hechi operation to kisya Inspector General of Police Intelligence Ningsen Warngamin Manipur Police Headquarter in Fara thusu mi ho to holimna chun Operation sungin sepai hon AK series rifle incest rifle sniper rifle le telescope M4 rifle self-loading rifle 303 rifle 12 bolt 9mm pistol carbine le single le double barrel zauna meter zakhat le somngalanga anamudo ovi ati nahi hecho kyu chehilova pumpi le thot mei changchum chum rang sang khat le zakup le somngare li le IED somthum na ku hand grenade som la thum live rang sang khat le zagup binocular li telescope khalle communication se som nga jong akimoda 18 thusu mi ho hinga na phong doi na hi meithale garment cha akiman ho to ki se chun Director General of Police Rajiv Singh in thusu abolin meithale thilda nang ki mudo chu Manipur sunga chamna umna ding to gun alolin na khada hi tin asizin hi meithale garment cha ho ki mudo chu state le central force ho ki thu khomna nasata pan ala dano avet sa hi hijita bong operation hi thinghang le phai chama dan to ki tulwa thar ki koi ho chom khomna dinga ki bol a hi tin jong asizin hi he thei khat chu nini masanga chu phaicham district nga sunga meithar som kule meichang round sigile somni le gate magazine handset ho anama do hi Inspector General of Police John 2 ke kabipin asaida chun meithale garment cha dang dang ho chu infaris thobal kalching le Bisnupur district ka anake modo hin sarkar meithar ki gudo phem ho jong apangi ati na hi July lasung chilhajing laya chupi gu hazu jin munchum zuma munchim le tuilin anum jing na hi Manipur gamsung adia southern gam kai tipai mugrudin azot pa mun phema gu tui tamjin munchim le tuilin tam ta za ding le muding om jing na hi hijito kilhon chun July nisim som lugup ni khovel la chun senting alto saihum kika gavom luimuna munchim na sata anomin janichen ge lamlin chimlo simphathin anum nai pura hi hijilai mun hi mun khat pe ma hi pu aki jama mun tam ta chim thla a hi tol hona mi him bor theina sim hoi thei chan chu angam ke ya che mi pi hole YMA senting branch on ana simu wina hi kenglama ki zot ma theina ding be min ana bol do theu wina hi his dol hon chun achi sa July nisim som lukum ni khu chun Manipur group YMA in hilai munana tong hole agam ke ya cheng ho ne le sa ding thasama omlo na dingin senting branch YMA ho hinga en chang bek somli nguiterut langa vel kulin chongchin gam kai sunga aga tha lut piu wina hi hita bonga panpi ngai cha panpi na hin pi GYMA ho chunga senting branch YMA lam kai hon thusu mangchan ke pathu a hin phongo wina hi
Jani Chun Center for Community Initiative Kithu Pinato, Hope for Blind Office Bearer Hon, Rights for Person with Disabilities Ek Sang Nile Sob Neleguble, Legislation Chum Kithim Chu Nale Kihilna, STEM Lab Mars Person Muna Anane Zuvinahi, Hijiphat Sungachun, Rights and Entitlement Provisions Le, UDID Process Hirchitna, Member Kihom Hohinga, Thuilna, Coordinator Ahilo Le, Advocacy, Puro Zarlin and Nizinehi, Hijiki Ziltina Kisay Tol Hansun, Akihom Member Hon, Donum Zatsum Adongovin, Skim Sum UDID Le, Provision Zatsum Muza Ho Donale Don Put Napazong among Vinehi, Hijihobanatun, Special Code Le, Special Employment Exchange Le, RPWD Act, Fula Implement Ahung Hite Nadinga, Hope for Blind President, Lunkone Ho Kimin Adaidan Asazinehi. Hope for Blind Hona Hile. Lamka Blind School Khatbe Thele Tin Alungelo Sayovin. Chuti Hile Homuna Nailo, Mitam Ta Hodinga, Pachu Mama Dinga Hiati. Guzohon Tilagu Ho Anakicho, Mili Cycle Hill Town Committee in Custom Dungzuin Janichun, Vopi Zubelin and Kong Anasim Sawinahi. Cycle Hill Town Committee in Monday Nichun, Tupun and Bolvin Achisa, January Sanile Somnilangatha. Cycle Hill Town Sunga, Tilelo Ahung Haman Padin. Committee in Tupun and Bolin. Koiman Guchahon Ahingu Tilelo, Jopi loading Tia Tupun and Newahi. Koitabong Guchahon Tilelo Ahingu. Tilipi Hizongle, Acho Akimet Doha Hile, Guchaho Bangpanga, Acho Hozong, Castoma Gucha Keski Pana, Vopi Zubel Athua, Kigamding a Hitia, Tupun Anakinesa Hitaitin, Committee Hotupunchun Assasinahi, July Nisim Som Niligit Nikwa, Jacob Hokib, Salem Veng, Cycle Hill Town, Kamkoho Holai, Saizang Village, Tong Tang Tau Tang, Vakon Pai Village Le. Thang million Kong Sai, Old Buljang Village Hon, Guchaho Koma Punve, Glisser 5 liters, Realme Fon Ho Acho Akimat Dozin, Acho Ho Akilapi 18, Committee to Suchun Assizinahi. Anikoma Main, Zanglun Ho Kip Chairman, Cycle Hill Town in Muna, Custom Dungzuin, Vopi Zubelin and Kong Akisim Sain, Amaho Tu Hi, Chazin Taitin, Committee to Suchun Atalaginahi. Sule Izam Tia Cycle Hill Town Hope Sunga, Guchahon, Mitilelo, Ahingu Akicho Akimedo Kina Ahile. Achung Tu Kisea Atilcho Ho Zosi, Kilapia, Castoma Vopi Zubel Atuva, Kigamding a Hitin Zong, Avelin hetsahna about Kitovinahi. Persotion Mix Martial Art, Kuala Lumpur Toguna, Malaysia Kopi Kuala Lumpur, Achisani Huchun, F3 Strike Combat Tournament Anomin, Hijiachun Lamka Akun, Teomon Larguite, Gulzona Anazangin, Bearzong Anagisani Nahi. Teomon Larguite, Bear Achante Nadingin, made the Simsom Legate Sani Lesomni Langatsun, 52.3 kg per 56.7 kg category, semi-final at Teji Heng Anazoin. Achi Saniho, July Nisim Somni Lesigi, Sani Lesomni Langa, Tighter Kichunatsun, Teomon Larguite, Akidal Pimasa, Mohammad Jusuf Chu, Rao Masapen, second Somli Sungin Anazovin, Abanin Nadir Izzat Akidal Bikirin, Rao Masapen, second Somin Anazoto Kirinahi, Hijitol Honatsu, Bear Anakisanahi. Bear Asan Tolhonin Kipamen, Malaysia Sum, Malaysian Ringgit, 90,000 Asangin, India Suma Danka. 18,44,100 Pazawahi. Teoman Larguitia Hile Kumsomnia Upahin. Mornum Subdivision Sunga. Kangkap Homi Ahin. Hamlen Paule Ninglen Moy. Laigilga Gochan Segi Hola. Alhum Benahi. Teoman Larguitian Sani Les Obligation. Master DC Huma Kunin. Martial Art Anagatim Chuparin. Sani Les Somnakuchun. Manipur State Olympic. Judo Silver Medal Anachangin. Sani Les Somnichun. Delhi Pro Boxing Silver Medal Anasangin. Sani Les Somnial Nichun. Delhi Title Fire Winner Anachangin. Bear Anasangin. Judo Complex, Warka Section 1, New Delhi, August Nisim Somnilia Per Somnilanga, Sanile Somnelisu, Class of the Titan Inside India Premier MMA Championship, Nongo Combat League Season Tumkiti Anomin, Hijiachun, Teoman Arguite Anagulzoin, Bear Negisanin He, Janichan in Bear Tumana Sangtan, Gurmeder Sigizong Anamutana He. July Nisim Somnilagi Nihua, Kuala Lumpur, F3 Strike Combat Tournament Gulzon. Acha Nazi Pensu Tilkidang Tahida Assassin. Tole Thamding Anaisile.
tau na amang zin heche ataw na chu pathin asan pi a hi dan asezin hi ring sunga chun ama mimal thip na podo ding hilova pathin lopi na zo podo dinga vai kun a hi tu asezin hi November lale Indonesia one pride fighting championship umki dinga hin hicha jong chu offer amwa hi tu asezin hi Theumar Lalguiten EBC hobung in napaddo NDPN ki thu pinain Thailand mixed martial art MMA course anachai na hi Mars nisim somni sangni le somne li chun Thailand MMA zilding in anakundoin langa sung MMA azil zonungin a course society jinahi aman Thailand Phuket Chalong area Tiger Mong Thai Center training agalain tu hin Mong Thai certificate coach khat ahong heta na hi MMA azil sungin loilepai izat ham agani belabin amho henga pathin thu anasizin chukyu hilovin bible jongchu izat ham kha anahom doina hi Senapati District Student Association in District Sungmi Hilo Gampa Mile District Danga kun agam sunga umho hinga hetsahna khota thupun ahin neyun aseina wachun achisa mars nisim khat sangle somni langani khochun Senapati District Student Association First Federal Assembly meeting age thulu naudung zuin non-local ahilole District Danga kun Senapatia pansahon SDSA office muna August nisim liya kun document angai cha ho age submit che diwin thupon neyun chuchia angai cha document ho cha ahile ILP card Aadhaar card voter ID ho hiding ahin heji chun chuchia angai cha ho cheng ki choya verification registration ki bol chi din kiloi khom na thuso chun asein chule iti hama thuso na salo om khale achunga atu action kilading chule force mangcha nodo the hi zongle kimandoh ding a hi ti chenin thuso na bolu na hi thuso na seina chun hichimala na hi ahung lung ding August ni simli akun ki panding a hi tin jong thuso chun asizina hi tuni khuwa dinga thuso LAHKHOM chum phundo na in nei theu hi chan chu hi tan ti